Reka mbasuhuze kandi mbifurize gukomeza kugira ibihe byiza mwe mwese mukomeje kubana natwe ukomeza gukurikira ibiganiro byacu. Ni Bridge Sport ukomeza gukurikira, aho niho wakura amakuru ajyanye n'imikino agezweho kandi yizewe cyane, haba muri shampiyona y'u Rwanda ndetse no hanze y'igihugu cy'u Rwanda. Aka kanya rero mu rugamba rukomeje kugenda rujya mbere rw'amakipe ya hano mu Rwanda, aho uri gukomeza kugenda yiyubaka yitegura shampiyona y'icyiciro cya mbere mu Rwanda phase retour. Ikipe ya Rayon Sport isa nkaho ariyo iri imbere y'izindi zose, dore ko iri kugenda yuzuza imyanya igiye itandukanye y'abakinnyi ndetse n'abatoza, n'indi myanya yose iri mu ikipe igiye ituzuyemo. Aka kanya rero Rayon Sport ikaba iri mu rugamba rwo gushakisha umutoza wungirije uza kungiriza umutoza mukuru usanzwe hari, uyu ni Mohamed Wade. Aka kanya rero Rayon Sport ikaba imaze kuvugana n'umutoza ku ruhande rwa Rayon ugomba kuza kungiriza Mohamed Wade. Rayon Sport rero ikaba iri mu biganiro n'umutoza witwa Rubona Emmanuel, uyu nguyu akaba yaratoje ikipe ya APR. Ikipe ya Rayon Sport iri mu biganiro n'uyu Rubona Emmanuel watoje ikipe ya APR, ndetse akaba yaranatoje Intare FC. Ari mu biganiro na Rayon Sport kugira ngo aze yungirize uno munyamauritania Mohamed Wade. Gikundiro rero ikomeje gushaka umutoza wungirije yegereye Hitimana Thierry. Kuri ubu asanzwe atoza ishuri rya Ruhago rya Bayern Munich, ndetse yaje no kwegera uwitwa Romami Marcel utoza Espoir FC yo mu cyiciro cya kabiri, ariko aba bombi baje kuyitera utwatsi bavuga ko badashobora kureka akazi barimo kugira ngo baze kungiriza mu ikipe ya Rayon Sport. Sabo gusa rero kuko Rayon Sport mu minsi ishize nanone yari yegereye n'undi murundi witwa Niyonkuru Vladimir, uyu nguyu yasanzwe atoza abanyezamu ba Namungo. Aho ngaho rero uyu mugabo akaba aherutse kubona lisanse B ya CAF yo gutoza mu kibuga hagati, ngo yungirize bamushatse kugira ngo yungirize uno mutoza Mohamed Wade, ariko nawe arayihakanira. Amakuru yizewe rero atugeraho yemeza ko ibiganiro byatangiye hagati ya Rubona Emmanuel ndetse n'ubuyobozi bw'ikipe ya Rayon Sport bwavuganye n'uyu mutoza wifuzwa na Mohamed Wade, dore ko uyu mutoza avuga indimi zose zikoreshwa mu Rwanda, dore ko arenye. Uyu mugabo akaba avuga neza Ikinyarwanda, akaba avuga Igifaransa, Icyongereza ndetse n'Igiswahili. Izi ndimi zose uko arenye akaba zivuga neza cyane, bikaba byarahaye Mohamed Wade icyifuzo cy'uko yakorana n'uyu mugabo Rubona Emmanuel. Rubona rero amaze guhura n'ubuyobozi bw'ikipe ya Rayon Sport inshuro ebyiri zose, ari mu bafite amahirwe menshi yo guhabwa aka kazi kurusha abandi bari bavuganye n'ikipe ya Rayon Sport, harimo Banamwana Kamarade, harimo uwitwa Sogonya Hamis Kishi ndetse na Nshimiyimana Eric. Ariko Nshimiyimana Eric we akaba yarasabaga kuba umutoza mukuru, hanyuma akaba bamushakira umwungiriza, ariko bikaba bitarakunze. Uyu mugabo rero akaba ahabwa amahirwe menshi. Rubona Emmanuel asanzwe afite lisanse B ya CAF, iyi lisanse yayiboneye mu gihugu cya Centrafrica. Uyu mugabo rero akaba yaratoje ikipe ya APR hagati y'ukwezi kwa 9 mu 2015 kugeza mu kwezi kwa 3 mu 2016, ubwo yaje gusimburwa kuri uyu mwanya n'umunyatunisia wari waje gutoza ino kipe, n'umunyatunisia witwaga Nizar Kafir. Uyu mugabo rero we yahise asubira mu bana. Uyu rero Rubona Emmanuel akaba ari mu biganiro bikomeye cyane n'ikipe ya Rayon Sport, kandi bikaba bimeze neza cyane, bikaba bigeze ahashimishije. Bivuze ko uyu Rubona Emmanuel aramutse yumvikanye n'ikipe ya Rayon Sport yahita akomerezamo imirimo ye, akaza kuba yakongiriza Mohamed Wade, dore ko ikipe ya Rayon Sport iri kugerageza gukora ibishoboka byose kugira ngo ibe yabasha kuzuza staff technique irangire yose, kugira ngo abakinnyi binjiramo basange staff technique yuzuye, kugira ngo ikipe ya Rayon Sport ize gutangira imikino ya phase retour y'icyiciro cya mbere mu Rwanda imeze neza, yuzuye hose kandi yiteguye kugihatanira, dore ko bitoroshye cyane, dore ko amakipe ari gukomeza kugenda yiyubaka abakeba bagihanganiye, harimo ikipe ya Polisi, harimo ikipe ya AS Kigali ndetse n'umukeba mukuru APR FC. Ikipe rero ya Rayon Sport ikaba ikomeje kugenda yiyubaka mu mpande
zitandukanye. Ayo rero ni amakuru agenda avugwa buri kanya muri Rayon Sport, dore ko tugenda tuyakugezaho buri kanya uko buri nkuru yose isohotse iri breaking uhita uyikurikira hano kuri Bridge Sport, uko ibihe bigenda byisunika mbere yuko dutangira phase retour y'icyiciro cya mbere hano mu Rwanda. Reka mbashimire kandi mbifurize kugira ibihe byiza, ukuze gukomeza gukurikira Bridge Sport, urumva amakuru menshi agiye atandukanye y'imikino agiye agezweho.